have to take the history, we have to commemorate, we have to, that is one of the history created in the Jangil district as a whole. I, on behalf of the project, since 2009 and 10, during that time, I obtained the post of village segment secretary. I issued the NOC covering a distance of 3 kilometers. Most of the trees and the pine trees fell down during that time, more than 20 blocks. But I cooperate with the department for the public in general, for the benefit and the common welfare of the people of Gandhi Hills. That is, I cooperate with during that time. And at the same time, I am a deputy chief ST member during that time in Jangil Autonomous District Council. I remember that during that time, late Sri S.T. Sun, he is the chief engineer. He is one of the hardworking for implementation of this project. And Sri Professor Asilalu started the project since 1988 to 1997. Some people from Jantia already spoke. Jantia today, Meghalaya tomorrow. To this, the developmental work, that kind of program, we start from our Jantia Hill district and the entire district in the state of Meghalaya. There should be the people looking at large. How to know so far? But we know nearby only. The last one generation is from Madonbai Rymbai. It's very outdated, very limited, and very dirty. That's why at the same time to not enough water supply in the Jowai town and in the region. Terdapat ini yang terkait company MS Meghalaya. Andai si maha proprietor yang ini company MS Meghalaya tujuh macam tujuh yang ini terkait dengan ko waslo wasate. Maha hostel ada kapra dorman mawala. Wang kau Umngot trango pendiam ini projek wasate. Lembang jingkut ini dahing yakre lang opisi dari Umngot yang ini yakre sa uba kanel deksa kasentil uyo pendiam iaka. Nanti saya misalnya nanti a final installment wasan pendiam nubusu aja. Bomem di central government ini. Wan dia mawala omnima office oma. Lada donga na MLA scheme mane obe kami kosa to project kami ko project. Then bagi kerana mo bagi sponsor yung minister ni wala usah ada tongkar. Dasang ini kami san punila buso aja na state plan, na state fund. Untuk dengan central government. Lalu kita mahu adalah meeting yang joint meeting yang MEPDCL, waya PG Circuit House, waya thir sami, kamu punya power supply, yang ini scheme renovation of Jowai atau Umngot. Hari ini meeting pada Circuit House, lalu senyum ha, bill MSB, kami yang bill HSN bill. Now we use to be from your power supply. Akan board ini dapil aku salaksan bukan ketika connect na electricity substation jadi power lines to the broad PG department do kajan electricity substation. Dasarnya ketika bill September 8,000 kapra. Nanti akan desa dekret cuma license decree the point for the test and come testing. Mana testing untuk ini machine and come power supply ini dong MEPDCL siapa? Ini power supply untuk test. Karena yang kita power dengan MEPDCL, dong yang ko haksu dia dan road security
security. Koman aku solat nyahusan ka. Aku solat nyahusan najakan ka. Hei ko chemi na chemi kiti da purna betul dan koisa. And one year mawailat, submit a fresh proposal. Ibhak ni bluit security ngau bondin. Dapat disebut di bahaya misalnya iaka tongkan dasar syariah. Saat solat nyahusan najar yusu yang bluit security sekali pedestal dasu yang kau dari march hajar akawi. Naik lalu di mana dasui. The area of power supply, the net testing, the air commission the machine. Kalau stock Umngot, both you all everything right, worry, prejudice, Umngot, true. Surah, surah pilih agak senang sementing, Umngot, road pumping substation, install EV pumps motor, aspa 10 kilowatt capacity, to yield pump nyapusan liter second. At intermediate stage, that's not install asset EV pump, despa abusan kilowatt, to yield pump nyapusan liter second. Again, that's not sekali kerja pada farmhouse. Orang hadiah ini, dapat nyoy yang itu atau baka flex, itu install totally machine, totally pump. Asset kau yang zone 1, kau yang pump also parameter harga sisakan. Asset yang zone 2, kau yang pump yang liter harga sisakan. Therefore, it's not Jowai, it's not hanya beli ke reservoirs, beli di dom, but it's not a distribution system in the area. The beli contractors semua beli kerana yang scheme, beli koi sangat hijau. Hatu koi sekenika, mi bertuju atas scheme, kaniko konang ko monongin, kawakan santri budaya mas alaja bual, dakaliya usaha kalian tongkar. Minister ng Buron ni Sanksyono, lay bukan kulot, lay kulay lakin ka, yo pinyo niya kasunong, mi nagdu, lang tega wak kuong wapatut wak sakti. Hakin ni na pinyo sa kitsunong, idong, yung kami nagdu, will provide a functional household tap connection. Ato siya dahil, uruspa, hindi pumitali, What happened now to the school? We are about to know we need to go. The Jowai can scheme for super point sopa prala. To replace the old concept. To have the Jowai can do crack up. The English sanction the Jowai can have cost 21. They tender to what a library, control the chemical conditions of Kentucky, improve that. The UP, the order that any time official. You be by the month of July. Jadi inform mereka apa konsep simpul berprogram. Mereka ready design. Mereka buat ayat. Untuk esmasman mereka dapat company outside itu tom or design akan requirement or mereka IPR ini. Jadi Jowai the UP order that is long. The UP by July. 22 ngada follow up kan ramalan by July to Jowai ini konsep. So aman. Video the chain mechanically the light, the trick light, let it down. Berkemudian dengan industri relates to the time of the microprocessor. Jadi kata orang lain, ada yang proposal supaya mana trik mana, itu ada yang Islam supaya yang bersuara security di problem. Jadi orang yang ada yang proposal, itu proposal yang sanction dengan yang berhubungan dengan dari area yang ini sanction doa. Dia turun poin yang awal. Jika terlihat, dia berlaku pada kami itu microprocessor yang ada yang single phase mana, kemudian untuk produk oleh data turun pada sukses loh, lima tidak lagi estimate ada hal ini, lima ini bisa dikatakan kapasiti yang konsep. Jika terlihat dia akan menjadi apa namanya, jika order rendah
dan juga kita lihat support kumpulan belum tiga besar tembak kawan. Bukan perlu orang yang ngomong besar tembak kawan tak juga ia kata install yang terbaru profesor robot ini hawasa. Dan total cost dia mengajar tak trakuan apa terus. Dan kamu orang ini yang diurus tak dia hendak UMKM ini tak juga diurus kamu diurus kebiasaan aku jadi hendak ini dah bisa mengurangi tak juga diurus kekang dari panen yang kiri hendak kendong urusan kawasan dari PCD mana-mana begitu juga. Hari ini kan orang India jadi garanti buat habitat kalau tahu kada endom tahu program ini juga apa yang resource itu berkaitan dengan kamu mulai dengan aku yang itu anda resource man clear kalau manage problem kamu resource ini manage problem kalau timbul kegiatan kerana asal orang di citizen naen ka plannya orang mulai dari STP civil citizen plan kalau mana ni kita umpalan saja skill umpalan tidak ada skill STP nama kan teh umpalan mulai jadi pun kita bahwa ini boleh direct water body contaminate juga cenderung untuk kata menjadi di area dia di bawah kurang di ribuan dengan persen waktu ini intinya kena menjadi survei kenapa ini kalau kita implement dari SIM nama hal seperti yang menyebabkan nggak itu soalnya berbiasa dan apa tentang dari quality dengan quality yang kata minta ini SIM lagi di lapan ribu ini persen balai approximate beliau kata ini dia deviation dan kita sukses dulu kerana dari cepat eksperimen baik apa ini sebentar baru kita yang ada di sini dengan kita beliau kita ada di